Yesu asifiwe tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Ni siku nzuri yenye furaha. No munsi mwiza w'umunezero. Najua walio wengi wanaitamani siku ya leo lakini hawakuipata. Ndazi benshi bakwifuje kuba kuri umunsi ko ntibawuronse. Uko baadhi wapo kwenye kitanda kama magonjwa. Hariho benshi muri amasaha bari mu bitaro baryamye. Wapo wengi waliobana na shida mbalimbali. Hariho benshi bafatiriwe n'ibintu bitandukanye. Sio kwamba Mungu anawachukia, hapana. Sikuvuga ngo Imana ngo yabanse oyaba. Mungu anawapenda. Imana irabakunda. Mungu anawajali. Kandi Imana irabagirira irabitaho. Sisi bado tulipata neema kwa siku ya leo. Twege twagira ubuntu kuri uyu munsi. Mungu atubariki pamoja nao pamoja. Imana iguhezagire amwe nabo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuende kwa haraka kwa sababu tukomboe muda. Tugende twihuta kugira ngo naomba mnifuate, mimi sikuwa na sauti kali sana. Ngomba munkurikire ko je ntabwo ngira ijwi rirerire cyane. Hajayo kunielewa kwa sauti yangu. Ndabasabe muntabure ku ijwi ryanje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua walio wengi hawafahamu, benshi ntabwo banzi niko mtu mungeri katika macho yenu. Ndachari mushasha mu maso yanyu. Lakini kipindi nilipofika hapa, ariko maze gushika hano, sema amukalikalia lakini ndo mara pili kufika hapa. Ariko jewe nimwanyitegereje neza je n'irya kabiri shika hano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sura hiyo kamata vizuri ndugu yangu hapo. Ariko wanahuye ni mwalimu hano. Hiyo sura nilikarimu sana. Ya ariko nyene na mutahuye cyane. Kwa mwingine akufika sikona sura hiyo muuliza na Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo kukomboa muda, tutatakaja kanya, niko na maneno mawili ya kuongea. Mfisa amajambo abiri gusa tugani. Neno la kwanza ni kupayuka. Ijambo rya mbere gucuya. Kupayuka. Kuongea sana. Kuvuga cyane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la pili, jambo rya kabiri, uchafu. Ijambo rya kabiri, umwanda. Kiumbe kimoja katika mwili, urugingo rumwe mu mubiri kikiwa kichafu, kimaze kuba gifise agasembe, mwili wote unakuwa chafu. Umubiri wose ucugira ubuchafu. Ndio maneno yangu mawili tutaongea kwa dakika. Na majambo abiri tuganira kuri uyu munsi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bila kukawia, tuzategereje umwanya, naomba wasomaji wao haraka abadusomera bitegure. Twende Mathayo mstari wa 6. Mathayo ikigabane cha 6 pointi yake ya 7. Hanyuma ku murongo w'indwi. Twende 7 mpaka 9. Umanuke nige gushika kuri 9. Turasoma Mathayo 6 indwi gushika kuri 9. Haravuga ngo gusenga. Panasema kwamba kuomba. Nuko musenge mutya. Muti Data wa twese wo mwijuru. Izina ryawe ryubahwe. Ubwami bwawe buze. Ivyo ugomba bibe mwisi nkuko biba mwijuru. Kufika 9. Kwanza 7. Tunaanza 7. Kandi nimwasenga. Nimukabomboranye amanwa. Nkuko abanyamahanga bagira biyumvira yuko bazokumbirwa kubwo amajambo yabo menshi. Nimuze muse nabo kuko so azivyo mukenye mutaramusaba. 9. Nuko musenge mutya. Muti Data wa twese wo mwijuru. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasema kupayuka, kuvuga cyane. Kwa Kiswahili kupokea. Kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili. Una Kiswahili hapo mchungaji? Tusomee. Inasema ninyi mkiwa katika kusali msipayuke
kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayoyahitaji kabla ninyi hamjamwomba. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakristo tunaambiwa tusipahuke. Abakiza babwira ngo ntituvuge cyane, Tusifanane watu wa mataifa. Ntidushushanywe n'abantu b'isi. Inamaanisha mtu Mkristo anapaswa kuwa tofauti na mtu wa dunia. Marake byumvikana yuko umukristo bisaba yuko agira itandukaniro n'umunyamahanga. Mienendo Ya ingene ku ngendo zawe, hali ya kuishi, ingene imibereho yawe. Watu wa ulimwengu, Abantu b'isi wana maneno mengi. Abantu b'isi bafita amajambo menshi ya kuvutia mtu, amajambo yo kukwega umuntu, maneno yenye sukari mno, amajambo arunze isukari cyane. Ni mtu mwenye ushawishi mwingi, n'abantu bafise uruhendo tofauti na Kristo. Bitandukanye n'umukristo. Mkristo anapoongea, umukristo iyo ariko araganira, kuna utofauti ya Mkristo na mtu mpagani. So hari tandukaniro ry'umukristo hamwe n'umunyamahanga, au Mkristo na mtu wa kimataifa, cyane n'umukristo hamwe n'umuntu w'isi. Mkristo atambuliwa kwa matendo, umukristo amenyekana mu bikorwa. Mkristo apayuke. Umukristo navuga ana hekima ya kiroho ndani yake, afita ubwenge muri we. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuambiwa tusipauke kama watu wa mataifa. Turabwirwa ngo ntituvuge nk'abisi. Kuna watu wanaopenda ubishi sana. Hari abantu bakunda guharira ibihari. Kuko jambo yeye ni bishi sana. Kuko yumvise akajambo acha agira ibihari cyane. Tumwambie bwana hata tusome hapa tunasema hivyo. Hapana. Na tumwezi jambo kimana ngo ijambo kimana rivuga gutya acha yanga. Kwa sababu Biblia ndio funguo na ndio kufuli inafunga kila kitu. Kuko Biblia niko rufunguruzo ni kufuli. Haki ukimwambia tusome hapa yeye anakaa kupayuka. So ili mubari ati ngo basi dusome hano nyene gusa azi kuvuga, anaongea maneno mengi, avuga majambo menshi, yeye akumeze wewe, kugira ngo wewe akumire, kwa sababu wewe ndani yako mna Roho Mtakatifu. Kuko wewe muri wewe hariyo Mpemu Yera, unakuwa na hekima ya kipekee. Kuko wewe bwakanya urufise ubwenge bwihariye. Kwa kifupi anawaambia basi yaishie hapo, nimekubali kwako. Kenshi rero bene yacavuga ngo reka tugarukize ngaho, ile kesi yaishie hapo kugira ngo birangirira hapo. Kwako wewe unasema kwamba nimeweka hekima nisipayuke kama mtu wa kimataifa. So rero kuri uwo umukristo rero oye kuko afise ubwenge bisaba ko avuga nk'umunyamahanga. Unaweza kusifiwa tena. Amen. Neno la pili, ijambo ryanje rya kabiri, Biblia inatuambia kwamba jicho moja likiwa chafu, Biblia tubwiye yuko ngo ijisho rimwe ribaye rifise agasembwe, mwili wako wote unakuwa chafu, umubiri wawe wose ucugira ubuchafu. Inamaanisha kwamba bisobanura yuko kiungo chako kimoja cha mwili, iyo urugingo rwawe rw'umubiri kikitenda dhambi, iyo gikoze icyaha, ujue mwili wako wote, maka isobanura umubiri wawe wose umefanya dhambi, wakoze icyaha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusifanye dhambi, ntidukore icyaha, tusifanye dhambi, ntidukore icyaha, tusichafue miili yetu, ntitwonone imibiri yacu. Mkristo muda wote anakuwa iko safi. Umukristo akanya kose yamayejejwe. Mkristo sio mtu akuchafua mwili wake. Umukristo ntabwo ari umuntu wo konona umubiri wiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ina maana jicho linaona, kuko ijisho lirabona, mkono unafanya,
ukuboko kuca gukora, mguu unatembea, ukuguru kuca kugenda, mdomo unasema, umunwa ucuvuga. mdomo ukiongea vibaya, Iyo akanwa kavuze nabi, mwili wako wote umubiri wawe wose unachafuka. uca wononekara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mkono ukiiba hiyo bigi, Ukuboko kwawe iyo kwibye ikaramu, ukiweka, iyo uyibitse, sio ya kwangu, nimeiweka, ntabwo ari iyiwanje mugabo nayibitse, mkono unafanya nini? ukuboko kukoze iki? Unaiba. Kurivye. Mkono umeiba. Ukuboko kwivye. Na mkono ukiiba, mwili wote, kandi ukuboko iyo kwivye umubiri wose unakuwa chafu. uca wononekara. Usizini. Ntusambane. Ukizini, iyo usambanye ni kiungo kimoja kinayozini. ni urugingo rumwe rukora ubushirashutsi. Mwili wote unafanya nini? Umubiri wose uca wononekara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Tusichafue miili yetu wa Kristo wenzangu. Ntitwonone umubiri wacu wa Kristo Muda wakristo. wote tuwe tuko safi. Umwanya wose tube twejejwe. Uwe na jiwekea mipaka fulani. Ube wishiriraho imipaka kanaka. Usiwe mtu wa kuongea kama mtu wa mataifa. Nube uri umuntu wo kuvuga nk'umuntu w'isi. Tunasema kama mtu uwe na limite fulani ya kuishia. Mu Gifaransa bavuga ati ngo ugire urubibe. Ujiwekee mipaka. So wishirireho urubibe. Mkristo ni mtu ambaye anajiwekea mipaka. Umukristo ni umuntu agenda ashiraho imbibe. Hiki niongee lakini sisiongee. Ikirekana kivuge, ikirekana kireke. Usiongee kama vile mtu wa mataifa. Kugira ngo singanire nk'uw'isi. Kuna wengine wakunukuu mahabari anaweka isiyokuwa mtu aliyoongea. Anaongeza. Hari abantu kenshi bazi kuvuga ibyo bahoje ibyo bumvise bagaca bavuga bagaca bongerako. Hiyo sio Mkristo, ni mtu wa mataifa. Uyo ntabwo aba ari umukristo, aba ari umuntu. Kama uko kanisani unakuwa ongeza mahabari. Iyo mtu akisema alivyoongea. Iyo uba uri mu ngoro y'Imana hanyuma ibyo wumvise ukagenda wongerako, wewe ni sasa mtu wa mataifa. Wewe ugereranywa n'umuntu w'isi. Ina maana ni wewe ni mmoja wapo wanaopauka payuka. So make ububaye umwe muri babandi bavuga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jicho likiwa chafu, mwili wote unakuwa chafu. Ijisho iyo ryononekaye umubiri wose uca wononekara. Na hapo tujikinge kwa kuweka mwili wetu safi. Rero bisaba yuko tugire twirinde kwa sababu umubiri wacu. Kwa sababu kengele inapolia hautajua. Kuko umunsi inzambi zovuga ntuzokwigera wumva, ntuzomenya. Kifo hakiaji. Urufu ntabwo rusezerana. Na ndio maana tunajiambilia kwamba sisi wa Kristo muda wote tu tayari. Nico bita tukunze parapanda kilia parakanya kose tugume twejeje. Uko safi, unafanya bye ni ana kuonana na baba. So kuko iginzambi zovuga wowe uwejejwe ucusezeranye kubana na data. Lakini kama kuta mwili wako uko safi, ariko ni mubiri wawe utejejwe, unaishia hapa. Ucha usigara hano nyene ni uzohera. Unasubiri hukumu kwako. Uburindiye kugira ngo uzocirwe amateka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu abariki unasikia neno kwa Mungu. Umama waheze kubonesha.